Ka PDF ha ka apply tere gunai lur aja arpho kala le yakendu yumintu rangba ka jalau kondot ke sangma ban pha tuklar lem ha u ban pinkloi ka jingthung chairman ha katnat MPSC ha ka ka yakendu jang ka PDF yu kondot laidon lang president ka PDF uba bantai dorling do vice president uba Hamlet Sen Dorling baru general secretary uba auspicious ling do mau phlang ha bakren bikla pathai khupor hadin ka jalang uba bantai dorling do ulong ba ka jingwan ban yakendu yumintu rangba ka jala kalong ban kintu yu ban pinkloi ka thung chairman wathamai MPSC khnang bakan omdan ka jingko a ka jingtrei kam nambar kaniru ka khata bhai ki samla war kam lagi minta tu kan di tanah adu prime no adu minta yang pagyo yo chairman mapura ng MPSC kalau sisa kay ini ba basta makin ko na minta jingtrei kam ng MPSC but kejingan jungi ban di pendu yo siam kalau moni ya keren betul kalau ino dan apa yo chairman bathamai nang bagi kam kinam sakut kinam ko please osnai mo yaki kun samla ki jongi kinam song jong jela jongi berkoi bagi ba yaki exam joki bagi hab gele di department di paper but unju nada isno nada kani kada jang slam kan kata buat ya ka kerta la sutuli jongi ba apply kam apply jam tadi na takada isno kini galong kam ada kata but long ke maksudnya siam kalau nak asyam baik kini kam take up immediately apply tang ko stio atio saya nak chairman betul jaga MPSC nak yang dia persudawa ban thung yo tau chairman kadaan recommendation ini lebih penting oi galong pun ni mo la yang jongi ke ji keren mentan ni keren sayu ba kelas tu kini ke post wa dan kamu kata idan kamu ya beliau dan itu beliau di kira terang bu nak lihat berarti bagian bu sisa beliau dan itu beliau tiba labiang dan lah sisa pada kita sisa kini kalau bahatam dan peniat ya kini ke MPSC bahkan long sisa kejemen toy nak bentar kinong song jauh kejela kejong ni ida kerpat yu buang bu ulan ida ka intip mah ya kata tambah beriu ki ban contribute sisa ban ribang ban wanrak yang dia berkontribut ke internet food tam ban transparency apa MPSC kata kali bu bu dia experience ban kuah ban wanrak beriu transform ban wanrak ya kan MPSC benong kan transparansi kan yang semua ini di for sedang dibenahi di dalam now kan no ikan thau kan no ini kita juga benong jadi examination belum MPSC ini cepat menangi sekolah buat beberapa mobil kan pada ini tambah dengan transform dari department nomor long sisa department kepada kata yaki long sisa apa kejelah Padahal kami berjumpa dengan orang bagi orang bahawa MPSC adalah padahal kami personal itu video recording. Beri banyak tim. Pecinin atau kadang ini bukan beri keren tim apa nilai keren sebut ini bernilai keren saya kita dia atau kadang kerja mau uang sisa kita semua beri konsum teman-teman jadi kita buat ada uang beri mana transform lawan lang kita kiki bro namang pun buat kita bukan transparansi tinggal uang beri bubiang tetap otomatis ni kalau orang transparansi masa mungkin kita kiki itu dok di personal itu tiba-tiba jadi saksi setar di bubiang nang ba kanun bujing dek sini yang bujing kong sini yang kita tiba di hamba ya kum bujing lah tu ambil sama